jednom jedan kralj. Čekše i bjaše lijepa kraljevna. Kralj nije znao za koga će udati, te reče: onaj tko mi uspije pričuvati 100 divljih zečeva, pripast će mu ruka moje kćeri. I tako, jednoga dana, dođe neki ovčar. Shvatio nije to za njega, te se odmah okrenuo. Putem susreo neku staricu, koga upita: a kuda si ti to krenuo? Ovčar joj odgovori: natrag. Pokušaj napraviti nešto što ne mogu. Kralj je obećao dati ruku svoje kćeri. Ona me, tko mu uspije pričuvati 100 divljih zečeva. Ali možeš. Evo ti ova zviždaljka, samo puhni u nju i svi 100 divljih zečeva će se okupiti oko tebe. I tako, ovčar krene prema kraljevstvu. I kada je stigao, rekao je: pustite zečeve! I kralj pusti zečeve. Nije ih stigao ni izbrojiti, već su se svi razbježali. A ovčar je samo ono svoju zvižaljku. I svi zečevi se okupe. Kada je navečer ovčar došao, svi 100 divljih zečeva. Kralj je bio ljut! Bio tako ljut! Da je sutradan rekao svoj kćeri: kćeri moja, sutra ćeš otići do ovčara i kupiti od njega jednoga zeca. Prihvati tako kći, te krena ona prema ovčaru. Kad ga je susretla, upita ga: dobar dan, mogu li kupiti jednoga zeca od vas? Zeca kažeš? Možeš, ali prvo ćeš sa mnom morati ostati na samo sat vremena. Sat vremena? Pa o čemu bi mi razgovarali sat vremena? Pa, recimo djevojaštvo. Prihvati tako kraljevna, te ostane s njim puni sat vremena. Ali vratila se s jednim zecom. Kada je otišla, ovčar je samo puhnuo na svoju zvižaljku. I zec se vratio. Navečer kad je došao, kralj je bio još ljuti! Bio je tako ljut! Ljut! Da je sutradan sam otišao do ovčara kupiti jednoga zeca. Kad ga je našao, rekao mu je: dobar dan! Mogu li kupiti jednoga zeca od vas? Zeca? Možeš. Ali prvo ćeš morati poljubiti tog svog magarca pod rep. Prihvati tako kralj i podigne on rep. Samo digne i u sridu. Kad se kralj vratio, bio je sretan. Tako je bio sretan. Ali ovčar je samo puhnuo svoju zviždaljku. I zec se vrati. Kralj, kada je ovčar došao, mu lijepo čestitao: svaka čast, mladiću! Dobro ste vi to čuvali, svaka čast! Da ga kralj odvede u podrum i kaže mu: ne pojedeš li sam ovaj kruh ovde? Vjenčanja neće biti. Ovčar, čim je kralj zatvorio vrata, odmah je uzeo onu svoju zvižalju i samo puhnuo nju. Došli su mravi, došli krtice, miševi, sve moguće. I za tijeli čas pojeli sav kruh. Ujutro je došao i rekao: pustite me van! Umrijet ću od gladi! Rekao je ovčar, sav gladan. Kralj je dojurio brzinom u nje i rekao mu: izlažeš li mi punu vreću laži? Onda će tek biti vjenčanje, jer vidim da dobro lažeš. Jer kako možeš biti tako gladan nakon toliko kruha?
Prihvati ovčar te stade lagati. Laže on, laže te kaže. Oh, svijetla kruno, a vjeruješ li ti da je princeza ostala sa mnom nasamo sat vremena? To je laž! Rekao mu je kralj. Nastavi ovčar lagati. Laže on, laže. Kaže on, o svijetla kruno, vjerujete li vi da je kralj poljubio magarca? Veži vreću, puna je laži! Svaka se ja smladiću, kako vi dobro znate lagati! Inčanje je odmah započelo, ali ovčaru je bilo žao jer nije bilo one starice koja mu je dala onu zviždaljku. Te je rekao da ona obavezno mora biti tamo. Kada je ona došla, to više nije bila ona stara gospođa, već vila, dobra vila. I čiča miča, gotova je priča, miš pade u lonac, priči dođe konac.